हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफो टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों। आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय PDV फिजिकल डकुमेन्ट भेरिफिकेशन BTC LP-UP TET Recruitment 22 and 24 January 2026। स' लोगोफोर BTC नि जि LP आरो UP TET नि रिक्रुटमेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो बे रिक्रुटमेन्टनिनो फिजिकल डकुमेन्ट भेरिफिकेशनाबो सोलिगासिनो दङ। नाथाय 21 जानुवारिनि जि फिजिकल डकुमेन्ट भेरिफिकेशनमोन बियो पस्टपन जाबाय, मानोना क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव होननाय मोनसे ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि जादोंमोन। बेनि थाखायनो 21 तारिखनि फिजिकल डकुमेन्ट भेरिफिकेशनखौ पस्टपन खालामनानै होनाय जादों। दायो लोगोफोर 22 जानुवारि आरो 24 जानुवारिनि फिजिकल डकुमेन्ट भेरिफिकेशना जाबाय आरो 24निया दायो बर्थमान जागासिनो दङ। आं भिडिअ खालामजासिमाव, दा आङो भिडिअखौ आपल'ड होजासिमाव हयथ' भेरिफिकेशना 24 तारिखनिया जोबहैगोन। दा लोगोफोर नैबे 22 जानुवारि आरो 24 जानुवारियावहाय फिजिकल डकुमेन्ट भेरिफिकेशनाव मा इम्पर्टेन्स डकुमेन्टफोरखौ बिनाय जादों बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट, नोंथांमोना दिनैसिमहालागै बड' इनफो टेक इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होबानो जाबाय। मानोना बड' इनफो टेक इउटुब चेनेला टेटजों रिलेटेड गोनां बायदि रोखोमनि भिडिअ लानानै फैबाय थायो, बेखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोन्दों दिनैनि भिडिअनि मेन टपिकआनो जाहैबाय इम्पर्टेन्स डकुमेन्ट्स। आरो बेनि गाहायाव नोंथांमोना नैबाव मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लकनि मोनसे गेटखौ नुनो मोन्दों। स' लोगोफोर बे एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लकनि सिङावनो नोंथांमोननि फिजिकल डकुमेन्ट भेरिफिकेशनखौ खालामनाय जादों। जेब्ला BTCनि फार्स्ट टाइम रिक्रुटमेन्ट सोलिदोंमोन LP आरो UP TET नि, बेनि डकुमेन्ट भेरिफिकेशनखौ बे बिल्डिङावनो खालामनाय जादों। आरो बे जायगाया क'क्राझार जिल्लानि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स, जेराव माने गौरां होननाय मोनसे जायगा दङ। बे गौरां ओनसोलनि बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि सिङावनो बे बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजआ दङ आरो बे सिङावनो फिजिकल डकुमेन्ट भेरिफिकेशना जागासिनो दङ। दा लोगोफोर फिजिकल डकुमेन्ट भेरिफिकेशन खालामनायाव नोंथांमोननि लिस्टखौ बेबायदि वालाव सिथाबनानै होनाय जागोन। नोंथांमोननि रल नाम्बार, हमनानै ला नोंथाङा टेटनि जि एप्लाइ खालामदों, बे एप्लाइ खालामनायनि जि एप्लिकेसन नाम्बार बेनो नोंथांनि रल नाम्बार। नोंथांमोना बेयाव नुदों LP लेभेलनिखौ दायो भेरिफिकेसन खालामग्रोनाय जादों, दा ओंखायनो बेवहाय LP 06676 बेबायदि नोंथांनि रल नाम्बारा फैगोन आरो बेनो नोंथांनि एप्लाइनि एप्लिकेसन नाम्बार। आरो बेजों लोगोसे ओरैहाय लेफ्ट साइडआव नोंथांनि सिरियेल नाम्बारबो दङ। दा नोंथांनि नैबे सिरियेल नाम्बार वाइस हिसाबैसो नोंथांनि टेबोल नाम्बारा लिरनाय दङ आरो नोंथांमोना टेबोल नाम्बारखौ नायनानै नोंथाङा गाव गावनि टेबोल नाम्बारनि सिदा नोंथाङा लाइन थानांगोन। दा लोगोफोर नैबे एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ जायनाखि कलेजनि बिल्डिं, बे सिङावहाय मोननै हल रुमाव खालामनाय जादों, मोनसे ओरै लेफ्ट साइड मोनसे ओरै राइट साइड। आरो बे मोनसे हल रुमनि सिङावनो हयथ' मोनथाम टेबोल दङ आरो नैबे मोनसेयाव मोनथाम टेबोल दङ। बेबायदिनो 6टा टेबोल दंमोन। जेब्ला 22 तारिखआव आङो थांनानै भिजिट खालामहैदोंमोन, 22 तारिखआव आङो भिडिअ खालामदोंमोन, नाथाय भिडिअखौ आपल'ड होनो हायाखै। जोबोद दुखुनांथाव, मानो होनोब्ला इन्टारनेटआनो बन्द' खालामनानै होनाय जादों जोंना क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लानि इन्टारनेटनि जानाखि सुबिदा बेखौ। दा बेखायनो आङो भिडिअखौ बानायदोंब्लाबो आपल'ड होनो हायाखै। नाथाय दा आङो रिपिटलि आरो भिडिअखौ दिनै खालामफिनबावनांगौ जाबाय, जिहेथु दिनै इन्टारनेटखौ अपेन खालामनानै होनाय जाबाय। दा बेखायनो आं नोंथांमोननो नैबे माखासे इनफरमेसन खोथाखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। दा लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय गाव गावनि टेटनि रल नाम्बार हिसाबै सिरियेल नाम्बारखौ नायनानै लादो। बेवहाय नोंथांनि सिरियेल नाम्बार थागोन, टेटनि एप्लिकेसन नाम्बार बा रल नाम्बार थागोन, नोंथांनि नाम, नोंथांनि फादार नेम, नोंथांनि एड्रेस, नोंथांनि पस्ट अफिस आरो डिस्ट्रिक्ट। ओमफ्राय नोंथाङा जेब्ला भेरिफिकेसन खालामगोन बेवहाय नोंथाङा नैबेवहाय गाव गावनि सिगनेसारखौ होनानै फैनांगोन आरो। दा लोगोफोर बेवहाय फिजिकल डकुमेन्ट भेरिफिकेशनाव माखासे इम्पर्टेन्स डकुमेन्टफोरखौ बिनाय जादों लोगोफोर। आरो बिनिनो माखासे इम्पर्टेन्स डकुमेन्टफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। माखासे इम्पर्टेन्स डकुमेन्टफोरखौ नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ, नाथाय मोनसे इम्पर्टेन्स डकुमेन्ट दङ, बेखौ गोबां केन्डिडेटफ्रानो लांनो रोङाखै। हयथ' नोंथांमोना रेडि खालामनानै लाखादोंबा जोबोद मोजां, आरो लायाखैब्ला नोंथांमोना बेखौ खालामनानै लाखा आरो। दा लोगोफोर गिबियावनो आङो इम्पर्टेन्स डकुमेन्ट हिसाबै लानानै फैदों ल'वार प्राइमारि टेटनि मार्कशिट। बेखौथ' बयबो मिथिखागौ बे इम्पर्टेन्सखा होननानै। आरो नोंथांमोना बेफोर मोनफ्रोमबो डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना मोनफा मोनफा जेरक्स कपि सेट खालामनानै लांनांगोन। LPनि थाखाय मोनसे आरो आपार प्राइमारिनि थाखाय मोनसे।
दा लोगोफोर बेनि उनाव जोंना 2 नम्बराव दङ DLED नि मार्कशीट पास सार्टिफिकेट एडमिट आरो रेजिस्ट्रेशन बे रेगुलार केन्डिडेटफोरनाव थाजोबो बे मोनब्रै डकुमेन्ट्सआ आरो जायफोर ORDL नि केन्डिडेटफोर नोंथांमोना टेटनि DLED नि मार्कशीट मोनसेखौ लांबानो जागोन नोंथांमोना बेनो रेजिस्ट्रेशन बेनो मार्कशीट बेबायदि जाहैयो दा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौबो जेरक्स कपि लांफानांगोन आरो अरिजिनेलखौबो लांफाखानांगोन नोंथांमोना दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि मेट्रिकनि एडमिट कार्ड मार्कशीट आरो पास सार्टिफिकेट मेट्रिकनि एडमिटआव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ नायनो हागौ बेनि उनावहाय मार्कशीटआव नोंथाङा बबे मिडियामजों फरायनानै फैनाय MIL साबजेक्टआ बड' दं ना गैया बेफोरखौ हयथ' चेक खालामगोन ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ लांबानो जाबाय दा लोगोफोर बेनि उनावहाय हायार सेकेन्डारिनि एडमिट कार्ड मार्कशीट आरो पास सार्टिफिकेट बेखौबो नोंथांमोना लांफानांगोन बेनि उनावहाय दङ नोंथांना ग्रेजुएशन आन्डार ग्रेजुएट एबा BA बा BSc बा BCom नि जानाखि नोंथांमोना क्वालिफाइ बे क्वालिफाइ सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांनांगोन एडमिट कार्ड मार्कशीट आरो पास सार्टिफिकेट दा लोगोफोर बेवहाय मार्कशीटखौ नोंथांनि मार्कफोरखौ नायनाय जायो मोनथाम मार्कशीटखौ मेनलि फकासाव बिथांमोना लादों बे जाहैबाय नोंथांनि टेटनि मार्क बेनि उनावहाय DLED नि मार्क बेनि उनावहाय नोंथांनि HS नि मार्क बे मोनथामखौ बांसिन फकासाव बिथांमोना नायनानै मार्कखौ एन्ट्रि खालामनाय जादों आरो जुदि नोंथांना HS आवहाय पार्सेन्टेजआ खमब्ला 50% नि गाहाय बा 45% नि गाहायब्ला अब्ला नोंथाङा ग्रेजुएशन नंगौना नङा बेखौ सोंनाय जायो जि मोनसे मेन्डेटरि हिसाबै मार्क मिनिमाम मार्क मोनसे खानानै दंखायोमोन 50 बा 45% मार्क दा बेनि आन्दाराव नोंथांना मार्कआ गोग्लैयाब्ला अब्ला नोंथांना ग्रेजुएशन थाब्लानो जेबो सिन्था गैया जुदि नोंथाङा अनलि हायार सेकेन्डारिल' पास ओमफ्राय नोंथांना 45% नि खम दङ ST केन्डिडेटब्ला अब्ला नोंथाङा एलिजिबल नङा आरो जुदि आदार कास्टनिब्ला हमनानै ला जेनेरेल बा OBC बा नोंथांमोना जुदि 50% नङाब्ला जुदि अनलि HSल' पासब्ला अब्ला नोंथाङा एलिजिबल नङा जुदि पार्सेन्टेजआ खम 50% नि गाहाय बा 45% नि गाहाय अब्ला नोंथांना जुदि ग्रेजुएशन दङ अब्ला नोंथाङा एलिजिबल माने ग्रेजुएशन जायोबा पार्सेन्टेज मिनिमाम पार्सेन्टेजनि जेबो खोथा फैया दा बेखायनो बेखौ नायनाय जायो आरो सोंनायबो जायो बेनि उनावहाय नोंथांनि जानाखि डकुमेन्ट्स मेन डकुमेन्ट्सआ नैबेबो मोनसे स्मल फेमिलि नर्म्सनि जेनाखि फर्म A दङ बे फर्म A खौ नोंथांमोना लांनांगोन फर्म A नङाब्ला एफिडेभिट कर्टनिफ्राय एफिडेभिट खालामनानै लांनाय बेखौ नोंथांमोना लांफानांगोन जुदि नोंथाङा मेरिड केन्डिडेटब्ला आरो आनमेरिड केन्डिडेटफोरखौबो आङो खावलायनो सानो नोंथांमोना नैबे फर्म A खौ लांफा भालमोन्दो भेरिफिकेसनाव बिनो हागौ जायफोर केन्डिडेटफोरना आपकामिं भेरिफिकेसन दङ गाबोन 25 आरो नेक्स्टआवहाय आपार प्राइमारि आरो बर्ड साइड एप्लाइनि आरो 21 आवहाय पस्टपन जानाय केन्डिडेटफोरनि भेरिफिकेसन जाबावगोन ओंखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ रेडि खालामनानै लांफाखा आरो गोबां केन्डिडेटफ्रानो नैबे 22 जानुवारियावहाय जेब्ला भेरिफिकेसन जादोंमोन अब्ला गोबां केन्डिडेटफ्रानो माखासे डकुमेन्टफोरखौ लांफानो रोङाखै आरो गोबां जेंनायाव गोग्लैनांदों मानो होनोब्ला जे जायगायाव डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ खालामदों फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ बेनि खाथि खाला जेबो दखानानो गैया आरो दाख्लै 22 तारिखआव इन्टारनेट बन्दमोन आरो बेनि थाखाय बांसिन बिथांमोना प्रब्लेमाव गोग्लैदों दा इन्टारनेटआ खुलिबाय बांद्राय प्रब्लेमाव गोग्लैनाय नंला दा ओंखायनो नोंथांमोना रेडि खालामनानै लांफाखा आरो न'निफ्रायनो बिनि उनावहाय 7 नम्बर पइन्ट्सआ जाहैबाय Annexure A LP लेभेलनि Annexure A आपार प्राइमारिना Annexure B आरो बर्ड साइडना Annexure C बेबायदि Annexure फर्म दङ नोंथांमोना बेखौबो लांफा नैबे Annexure फर्मखौ गोबां केन्डिडेटफ्रानो लांफानो रोङाखै बेखौ नांनाय नङादां साननानै नाथाय जायफोर लांनो रोंदों बिथांमोना खाफाल मोजां आरो जायफोर लांनो रोङाखै बिथांमोना फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामनाय जायगानिफ्राय रिटार्न बिथांमोना क'क्राझार टाउनसिम फैनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै लांनो गोनां जादों आरो 22 तारिखआवहाय इन्टारनेटआव बन्द प्रिन्ट आउट खालामनायाव इन्टारनेटनिफ्राय डाउनलड खालामनो हाया मानो हाया गोबां जेंनायाव गोग्लैदों जायफोर अलरेडि डाउनलड खालामखानाय बिथांमोननिफ्राय ब्लुटुथजों सेयार खालामनानै लादों ब्लुटुथआबो खामानि होआ जादों बे दिनखालि नियारबाय सेयार दङ बा जेन्डार दङ बेफोरजों लादों आरो सेरिट दङ बेफोरजों लादों दा बे हिसाबै बिथांमोना प्रिन्ट आउट खालामनानै लानो हादों ओंखायनो नोंथांमोना नैबे Annexure फर्मखौ नुदों बेवहाय नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायनानै होनाय जाबाय LPनि थाखाय Annexure फर्म बेबायदि LP लिरनाय दंखायो आरो UPनि थाखाय Annexure B बेबायदि LP लिरनाय UP लिरनाय थागोन आरो Annexure C आव बर्ड लिरनाय थागोन आरो BP लिरनाय थागोन दा नोंथांमोना बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै लांफानांगोन नोंथांमोना बेखौ रेडि खालामनानै लांफाखा स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे Annexure फर्मखौ नांगौब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थां बेवहाय आङो मोनसे टेलिग्राम चेनेलनि लिंक होनाय जादों बे लिंकआव थांब्लानो नोंथांमोना नैबे Annexure फर्मनि LP UP आरो BP नि PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेनि उनावहाय दङ जोंना कास्ट सार्टिफिकेट नोंथाङा गावनि कास्ट सार्टिफिकेटखौ लांफा बेबो इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट बेनि उनावहाय नोंथांनि ID प्रुफ
नङाबा एड्रेस प्रुफ नोंथाङा मोनसे आधार कार्ड लांफाबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांनाव जुदि BCDC दङ बा डमिसाइल दङ बा PRC दङ जिखुनु जाया नोंथाङा एड्रेस प्रुफ मोनसे लांफाबानो जाबाय जे नोंथाङा BTC नि केन्डिडेट होननानै मोनसे प्रुफ हिसाबै नोंथाङा बेखौ लांफाबानो जाबाय आरो लोगोफोर मोनसे डकुमेन्ट्सखौ आं नोंथांमोननो भालमोन्देर लांफानो थिनो बेनो जाहैबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ नोंथांमोना भालमोन्देर लांफाखा आरो हयथ' अबेबा टेबोलाव बिबाय बायनोबो हागौ अबेबा टेबोलाव बियाबो जानो हागौ माने टेबोल लायै एसे आलदा जानो हागौ आरो दा ओंखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ लांफा आरो माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै फैदों 22 जानुवारियावहाय जेब्ला फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जादों अब्ला आङो बे जायगायाव थांदों आरो दा नोंथांमोनाबो बेफोर डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामनानै लांखाबानो जाबाय आरो जिनाखि 21 तारिखआव पस्टपन जादों लवार प्राइमारि फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि जि डेट दंमोन 21 तारिखआवहाय बेनि फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ लाफिननाय जागोन उनावहाय नैबे 25 तारिखआव एबा गाबोन फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जानाखि लास्ट डेट दंमोन LP लेभेलनिया बे डेट जोबनायनि उनावहाय सिगांनि जानाखि पस्टपन जानाय बेखौ खालामफिननाय जागोन होननानै बुंदों आरो बेनि थाखाय गोदान नटिफिकेसन पाब्लिश खालामनाय जागोन नोंथांमोना रेगुलारलि वेबसाइटआव चेक खालामबाय थानो थिनदों ओंखायनो नोंथांमोना रेगुलारलि वेबसाइटआव चेक खालामबाय थानांसिगोन आरो दा बेनि उनावहाय आपार प्राइमारि आरो बोथ साइड एप्लाइनिबो केन्डिडेटफोरनिबो फिजिकेल डकुमेन्ट भेरिफिकेसन दङ दा बिथांमोनाबो लासैनो जागोन आरो गासिबो जानाखि पेन्डिं जानानै थानाय दङ भेरिफिकेसन बिथांमोननि थाखाय नटिफिकेसन पाब्लिश खालामनाय जागोन होननानै बुंदों दा बेखायनो नोंथांमोना रेगुलारलि वेबसाइटखौ चेक खालामबाय थानांसिगोन चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टना गोबां प्रब्लेमावमोन मानो होनोब्ला इन्टारनेटआ बन्दमोन दिनै इन्टारनेटआ खुलिबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना रेगुलारलि वेबसाइटआव चेक खालामबाय थानो हासिगोन आरो दा लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअआ नोंथांमोना आं माखासे इनफरमेसन खोथाखौ फोरमायनानै होबाय आरो जोंना स्पेशल टेटनि जानाखि अनलाइन एप्लिकेसन सोलिगासिनो दङ बेखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनबानो जाबाय हयथ' साफा सानै केन्डिडेटफ्रा दासिमहालागै खालामाखै आरो प्रिपारेसनखौबो नोंथांमोना रेडि खालामबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো হ'ল PDV ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন BTC LP-UP TET Recruitment 22 and 24 জানুৱাৰী 2026 চ' বন্ধুসকল BTCৰ যি LP আৰু UP TET ৰিক্ৰুটমেণ্ট চলি আছে আৰু এই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনো বৰ্তমানলৈকে চলি আছে আমাৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো 21 জানুৱাৰীৰ পৰাই আছিলে কিন্তু 21 জানুৱাৰী ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যি কাৰিগাঁও অঞ্চলৰ এটা বেয়া পৰিস্থিতি হৈছিলে ইয়াৰ কাৰণে 21 জানুৱাৰীৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া যি পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে সেই ইয়াৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো পিছত হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে নতুন এটা নটিফিকেশ্যন পাব্লিছ কৰিব বুলি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ পৰা এইটো জনাই দিয়া হৈছে চ' বন্ধুসকল 22 জানুৱাৰী আৰু 24 জানুৱাৰীৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কি ইম্পৰ্টেঞ্চ ডকুমেণ্টবিলাক খোজা হৈছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকক কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো জনাই দিয়া হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিব পাৰিছে সেইটো হ'ল আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক আৰু এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লকটো হ'ল আমাৰ বড়োলেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজৰ বিল্ডিং হয় আৰু সেইটোৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈ আছে আমাৰ যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ যেতিয়া LP আৰু UP TETৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যি ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে এইটো জেগাতে আমাৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈছে আৰু এইটো জেগাটো হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যি গৌৰাং নদী আছে এই গৌৰাং নদীৰ ওচৰত এটা বড়োফা কালচাৰেল কমপ্লেক্স কোৱা এটা কালচাৰেল কমপ্লেক্স আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে সেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজটো আছে আপোনালোকে ইয়াতে যাই ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব লাগিব এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যাব নিজৰ ডেট মতে সেই ডেট মতে আপোনালোকে যাই নিজৰ নাম লিষ্টটো বা চিৰিয়েল নাম্বাৰটো চাব লাগিব এনেকুৱা ৱালত চিপকাই থোৱা আছে সেইটো আপোনালোকে চাব লাগিব সেইটো হ'ল 22 জানুৱাৰীৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ লিষ্ট হয় আৰু ইয়াতে লিখা আছে লিষ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেট হু এপ্লাই ফৰ দ্য পোষ্ট অফ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ ফৰ LP স্কুল আণ্ডাৰ BTC এৰিয়া 22 জানুৱাৰী 2026 চ' বন্ধুসকল 22 জানুৱাৰীত মই ফিল্ড ভিজিট কৰিছিলোঁ যোন জেগাত ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈ আছে তাতে সেই দিনকালি মই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ ইউটিউবত আপলোড দিম ভাবি কিন্তু ইউটিউবত আপলোড দিব পৰা নাই
মানে ইণ্টাৰনেটটো আমাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলা আৰু চিৰাং জিলাৰ ইয়াৰ কাৰণে বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ বহুত প্ৰব্লেমত পৰিছে কিছুমান ইনফৰমেশ্যন ল'ব পৰা নাই কিছুমান অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি মানে প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পৰা নাই বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এতিয়া যি নহওক এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো ঠাণ্ডা আছে একো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া ফিজিক্যাল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যাব আপোনালোকে এনেকুৱা ৱালত নিজৰ নামটো চাব আপোনাৰ টেটৰ যি এপ্লাই কৰা সেই এপ্লাই কৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব আৰু এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আছে আৰু এই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটোৱে আপোনাৰ টেটৰ ৰোল নাম্বাৰ হয় আৰু ইয়াৰ লেফ্ট ছাইডত আপোনাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব আপোনালোকে এই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো চাই নিজৰ টেবল নাম্বাৰটো কোন জায়গাত পৰিছে আপোনালোকে সেই মতে লাইনত থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ নাম্বাৰটো আহিলে আপোনালোকে ভিতৰত যায় আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব লাগিব আৰু এই লিষ্টত আপোনাৰ নামো থাকিব আপোনাৰ ফাদাৰ নাম এড্ৰেছ থাকিব পোষ্ট অফিচ থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিব তাৰপিছত যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব আপোনালোকে নিজৰ টেবলত যে ফৰ্মেট থাকিব সেই ফৰ্মেটত আপোনালোকে ছিগনেচাৰটো দি আহিব লাগিব এতিয়া বন্ধুসকল আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টবিলাকক চাওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট কি খুজিছে চ' বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে প্ৰথমত আপোনালোকে নিজৰ যি অনলাইন এপ্লাই কৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইটো আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ টেটৰ মাৰ্কশ্বিট LP হ'লে LP UP হ'লে UP আপোনালোকে এইটো লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ DLEDৰ মাৰ্কশ্বিট পাছ চাৰ্টিফিকেট এডমিট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে ৰেগুলাৰ মোডত DLED কৰা আপোনালোকৰ এই চাৰিটা ডকুমেণ্টছো থাকিব আৰু যাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ODL মোডত কৰা আপোনালোকৰ এটাই ডকুমেণ্টছ থাকিব এইটোৰ মাৰ্কশ্বিট বা এইটোৱে পাছ চাৰ্টিফিকেট হয় আপোনালোকে এইটো লৈ যাব লাগিব উইথ জেৰক্স কপি আপোনালোকে LPৰ কাৰণে এটা জেৰক্স কপি ছেট আৰু UPৰ কাৰণে এটা জেৰক্স কপি ছেট এইটো লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত আছে আমাৰ 3 নম্বৰৰ আছে HSLC এডমিট মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট এইটো আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব এইটো ইম্পৰ্টেন্স হয় HSLC এডমিট কাৰ্ডৰ আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চাব তাৰপিছত মাৰ্কশ্বিটৰ চাব আপোনালোকে মিডিয়ামটো কি হয় এইটো চাব তাৰপিছত আমাৰ 4 নম্বৰ পইণ্টছত আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডমিট মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট উইথ অৰিজিনেল আৰু জেৰক্স কপি আপোনালোকে এইটো লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট এডমিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট সেইটো লৈ যাব লাগিব আপোনালোকৰ যদি HSত পাৰ্চেণ্টেজটো কম আছে 50% তলত আছে বা 45% তলত আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিটটো দেখাব লাগিব যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন নাই আপোনালোকৰ অনলি HS খালি পাছ আপোনালোকৰ 50% তলত 45% তলত তেনেহ'লে আপোনালোকে এলিজিবল নহ'ব আপোনালোকে এলিজিবল হ'বৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিটটো দেখাব লাগিব যদি আপোনালোকৰ 50%ৰ ওপৰত আছে বা 45%ৰ ওপৰত আছে ST হ'লে 45 হ'লে হৈ যায় ST কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে 45ৰ ওপৰতো লাগিব যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন নাই যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে তেনেহ'লে মিনিমাম মাৰ্কটো নালাগে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কটো দেখাইলে আপোনালোকে এলিজিবল হৈ যাব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিটটো লৈ যাব লগতে জেৰক্স কপি তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ যি ফৰ্ম A আছে আপোনালোকে এইটো লৈ যাব লাগিব বা এফিডেভিট কপি আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব আপোনালোকে যদি মেৰিড কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো মাষ্ট বি লৈ যাবই লাগিব যদি আনমেৰিড হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে লৈ নগ'লেও হ'ব তথাপিও মই আপোনালোকক কওক আপোনালোকে ফৰ্ম A যোনটো অনলাইনৰ পৰা পায় ফৰ্ম A স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ ফৰ্ম এটো আপোনালোকে এইটো লৈ যাব বন্ধুসকল তাৰপিছত আমাৰ 7 নম্বৰ পইণ্টছত আছে সেইটো হ'ল Annexure A LP চ' বন্ধুসকল Annexure A যোনটো ফৰ্ম আছে আপোনালোকে এই ফৰ্মটো লৈ যাব লাগিব সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্স হয় বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে যেতিয়া 22 তাৰিখৰ ফিজিক্যাল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে সেই সময়ত বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে সেই ফৰ্মটো লৈ যাব পৰা নাই বা লৈ যোৱাই নাই বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেমত পৰিছে আমাৰ যোন জায়গাত মানে ফিজিক্যাল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হৈ আছে সেই ওচৰৰ পাছৰে কোনো অনলাইনৰ দোকান বা কোনো কম্পিউটাৰ দোকান বা জেৰক্স দোকান নাই ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই সেইবিলাক ডকুমেণ্টছবিলাকে ৰেডি কৰি লৈ যাব নহ'লে বহুত প্ৰব্লেমত পৰিব লাগিব এই Annexure A LP লেভেলটো আপোনালোকৰ যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তেতিয়া এইটো ফৰ্মটো খোজা হ'ব এইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো Annexure ফৰ্মটো লৈ যাব যেতিয়া আপাৰ প্ৰাইমাৰী হ'ব আপাৰ প্ৰাইমাৰীটো Annexure ফৰ্ম যোনটো Annexure B আছে সেইটো আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব আৰু বৰ্ড ছাইডৰ যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তেতিয়া Annexure C ফৰ্ম আছে সেইটো আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব ফৰ্মটো একেই হয় কিন্তু যি ৰোল নাম্বাৰ লিখা আছে LP সেইটো বেলেগ হ'ব আপাৰ প্ৰাইমাৰী হ'লে এইটো UP লিখা থাকিব আৰু বৰ্ড ছাইড হ'লে ইয়াতে BP লিখা থাকিব
এইটো আপোনালোকে লৈ যাব সো বন্ধুসকল আপোনালোকক এইটো Annexure ফৰ্মটো যদি লাগে আপোনালোকে এইটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত যাব তাতে মই এটা টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে তাতে গলে আপোনালোকে PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব Annexure A Annexure B আৰু Annexure C গোটেইকেইটা PDF ফাইলটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত আমাৰ মেইন ইম্পৰ্টেন্স ডকুমেন্টসটো আছে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ইম্পৰ্টেন্স আপোনালোকে লৈ যাব জেনাৰেল ক্যাটাগৰীৰ ক্যান্ডিডেট হলে আপোনালোকে তো নাই এটো নললেও হ'ব যদি EWS আন্ডাৰত যদি কৰিছে আপোনালোকে EWS লৈ যাব তাৰ পিছত আমাৰ 9 নম্বৰ পইণ্টৰ ডকুমেন্টসটো আছে ID proof আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো লৈ যাব বা ভোটাৰ কাৰ্ড লৈ যাব বা এড্ৰেছ proof যি আপোনাৰ ডমিসাইল বা BCDC বা আৰু আপোনাৰ গাঁওবুঢ়া সাৰ্টিফিকেট বা আপোনাৰ PRC হেবিলা আছে যদি আপোনালোকে এটো লগতে লৈ যাব আপোনালোকে জেৰক্স কপিও লৈ যাব আৰু ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন এটো সাবমিট দি আইব আপোনালোকক আৰু এটা ডকুমেন্টটো লৈ যাব কাৰণে কওঁ হেতু হল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেটটো লৈ যাব হয়তো কোনবা টেবুলত খুজিব পাৰে যদি নখোজে তো ভাল যদি খোজে আপোনালোকে হয়তো দি দিব এইটো হল এটা আপোনালোকে যি মানে দূৰৰ পৰা গৈ আছে তো আপোনালোকে সকলো ডকুমেন্ট বিলাকক ৰেডি কৰি যদি লৈ যায় কোনবা টেবুলত যদি হেইটো লাগে এইটো লাগে যদি কয় এনেকুৱা যদি কয় কোনো মানে প্ৰবলেমত নপৰে এই কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি কৰি আপোনালোকে লৈ গলে আপোনালোকৰে ভাল মানে যাহতে কোনো ডকুমেন্টৰ কাৰণে আপোনালোকে হাৰাশাস্তি নহয় কিয়নো ওচৰে পাছৰে আমাৰ যোন মানে জাগাত ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন হৈ আছে ইয়াৰ ওচৰা পাছৰে কোনো এনেকা জেৰক্স দোকান ওচৰতে নাই আপোনালোকে এটা জেৰক্স কৰিব কাৰণে আপোনালোকে আৰু কোকৰাঝাৰ মেইন টাউনৰ আহিব লাগিব বহুত দূৰ তাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি আৰু আপোনালোকে ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনত জাগা যাব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি হৈ যাওঁটো বহুত প্ৰয়োজনীয় আৰু আমাৰ যি পোষ্টপন হোৱা আছিল 21 তাৰিখৰ ইয়াৰ কাৰণে নতুন এটা নটিফিকেশন দিব বুলি আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰে কৈছে আৰু আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ৱেবসাইটটো চেক কৰি থাকিব লাগিব মানে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টৰ যি ইন্টাৰনেট বন্ধ আছিল এটো খুলি দিয়া হৈছে এতিয়া আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ইন্টাৰনেটত বা ৱেবসাইট কৰি ল'ব পাৰিব সো বন্ধুসকল ভিডিওটো এখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুন গাইছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সো বন্ধুসকল ভিডিওটো এখিনি আছিল থ্যাংক ইউ গজেন্টা